Kamangdan kay na asahud kami julur namin di bagas sa tikyon. Jadi semua man yang permusi namin ala de bataro manoppa do nasa isina dok portibil. Tama lo julur na ibang dua di bagas sa ibana. Ano mo ba to tempat tadi mata? Kami memang permusi namin. Lumma dia lolo kamu kemak tadi mata na bertui. Lumbi to ko mata jol mai. Tamalo jol mai masau di bagas andame. Daw na masya holawan di bagas unta. Di persawan na masya holawani. Anu ma jol pusu situan atau. Mula tayo mempermusik kami. Dan betul nabi madibasikan sa tikot hari waktu para mus ulo nabi. Bapa saya berdang mulai. Berjanji di tanah kalau hari bangun dia tadi, ya. Unang dilobi baru setelah satu berukta. Amo pa yung napagkatsakwat manilip mami, sabi rin huwag punta Idok, wala. Jadi abang palamasin namin, Idok na daw tuwa, binuat, tudak pasu, namin at may Hamid ang mga niyat mga lapas sa paso. Gawin, abang palamasin namin. Wala.
Kamang guru, pas baru hamuna dengan nabi dono tu mutiket kamang guru na burju, gabi baca horas. Jadi tak kena berdua tubuh na manahamanangi, manang BHP, ekonomi tak durung-durung ni baru minta deh. Asa pijulu badai na, iya, pijulu maham. Ada orang dengan telaman nanti, amak parbido kami memang gabi. Nemba pernah upar mahami itu baru nabi di bagas atik kedok anak, baru pernah upar tu. Gabi memang gabi. Iya. Terus baca nana bangkate, ulah sebulan tapi kiki. Jadi semuanya pak, dia bawa guru nami, bere ibu bere seluruhnya pantikan aku pas hatam ini batu bangunan. Jadi boleh ada mana ulah nami, kalau dia kamu pantikan tuami pamuro muna seluruhnya dong. Jadi ope tuak kaperiban nami dari tahun, pasang maju berjuru tuak kaperiban nami dari tahun. Kemudian hal. Ada mana? Kira. Jadi boleh ada mali buata, boleh ada mali kita seluk nak. Mengaringkan tu udah tadi pada sendirian, imana nabuan pulang kami nabozo ilang nabozo nami, tu bakas jorong di buata, imana majalo pasuk-pasuk perbugasan. Mga selesai besian jorong di Tuhani, siang dia bertujuan dari on, dari rumah tangga, na bahagia mah keluarga ni pulang kami nabozo. Jadi sebelum naik waktu selamat datang kan. Jadi soalnya mah nang dia ulang nami. Dong ada ni dua dok sudah pulung ni na bodo sako jadi balia. Itu. Jadi mau tungso sedia pe na boy terpasat tani kapamuro na kasmaro amuna tuaka mah boy pas. Kami baca lah sama guru na burju. Jadi pasti nami ana nengron mah ulang nami. Kayak kita mau mana obat sih. Sudah mungkin.
Jadi sorry mga Gabi. ulan namin. Kung rohami man na po ito kabulan namin. Kung sorry pa inabuhi tapayin namin. Si Panasura muna. Talas Marwa muna. Gabi ba sa oras? Sorok ko rin siya pa di Datul ko malorong. Si Titi pa na si Kompa. Kung ang lang pangarahon na. O di susadian na upasat tayo. Sa ituwanta man naman gawin pasuwas. Jadi ope upasat tayo na ako sa itulo ulan namin. Gabi ba sa oras mula kay Mamang Guru na gutsun? Di harurungo na lumabi di pagkasantit yun. Nung maliliyak ka mo, nasinari mo na yung duhoro mo na lumabi di pagkasantit yun. Asal kono namin Mamang Guru sa mga nadudula sa ito sangkal makulit kinabang mana sa tuwa. Siguro na magwala pepet sa rimati. Sino na pinahang gabi na nila mo na oras ako sa luna? Mamang Guru nadudula na pinatipagutun na tas tayo yan. Hindi kami mga lakar. Hindi naman Guru namin doon magkapasarin at tapos sa motan. So mali Mamang Guru, paduman namin di pagkasantit ko dibe. Dito na madumat tubo, asa ta sabi-sabi ito lagi Mamang Guru tali mo di pagkasantit ka. Amang paru sinari. May panabana Guru namin mga interesan. Mga lang pagpuso. Ito.